strane situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te, oh yeah. Sì, they're just human contradictions, feeling happy, feeling sad. Dragi gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Portret. Razmišljala sam koga da pozovem da bude gost u mojoj emisiji, a da je mlad i uspješan novinar, i opredijelila sam se za tebe. Dakle, moj gost danas je Miomir Maroš, novinar drugog programa televizije Crne Gore. Dobrodošao u Portret. Hvala ti, Jelena, hvala ti što si me pozvala da uopšte ja budem gost u tvojoj emisiji. Evo, nalazimo se u redakciji Flasha. I kako usklađuješ rad u redakciji informativnog programa, a sa druge strane u zabavnoj, a da budeš uspješan u obje? Znaš kako, Jelena, u početku je to malo bilo teško dok smo utvrdili redoslijed emitovanja zapisa. Sad on ide četvrtkom, svakog četvrtka, tako da sam ja odredio nedjelju da taj dan radim Flash i radim naravno i ostalim danima ukoliko za tim postoji potreba. Tako da smo sad razgraničili te neke dvije stvari i prosto nedjeljom sam cijeli dan u Flashu, pratim te neke informacije koje su bitne, ovdje dobijam ih uglavnom putem agencija, odnosno računara, tu se one selektiraju, krate i naravno poslije toga se sklapa Flash u montaži zajedno sa slikama, to biraju realizatori, montiraju montažeri, to je sve jedan proces kao uostalom i svaka druga emisija. A da li više voliš rad u studiju, evo recimo ovdje dok pripremaš Flash, ili na terenu? Pa sve to ima neke svoje lijepe strane, ili sam ja takav da u suštini uvijek volim da sve pričam najljepše o televiziji, o tim stvarima koje volim, pa i u tome nalazim draž, ali znači kad je u pitanju teren, tu uglavnom srećem različite ličnosti, svaki put je nešto novo, tu najviše dolazi do izražaja i ta moja autentičnost i kreativnost i sve te neke osobine koje su potrebne i koje treba iskazati u jednoj emisiji, a kad je u pitanju Flash, onda najčešće dolazi do toga kao nema tu kreativnosti i svi koji dugo rade to i koji stalno rade to rekli da se tu ona ne može iskazati. Međutim, kako mene uvijek zanimala informativa, odnosno ta politička dešavanja, čak od kad sam bio mali pratim dnevnik. Da, to je interesantno da si, za razliku od druge djece, ono ko ima roditelji stalno govori tiše, tiše, da se čuje dnevnik, ti si zajedno sa njima pratio šta se dešava u svijetu i kod nas. Da, dakle, ponekad i bez njih sam. Tako da je to nešto ono što je prosto dio mog bića, a i tu znači mogu da se neke novinarske osobine iskažu, znači tu se bira ono što ćete da date važno, da budete prvi, onda je tu bitno da se to sve fino iščita, da se stigne na vrijeme i ja u tome nalazim neku draž. Dobro, znači nakon selektiranja tih vijesti, ti ćeš to sada da uradiš, mi ti nećemo smetati, ide se u montažu, pa te ostavljamo da to završiš, a nakon toga odlazimo da vidimo kako ide dalje proces. Važi, Jelena. Izvoli. Ajde, radi. Ćao. Bravo. O meni snimaju emisiju, mislim, portret. Snimate emisiju o Marošiju? Jeste. Kako si? Pa, evo dobro. Ranka je zatečena, evo da ti kažemo da radimo portret sa našim kolegom Mio. Jel ti se sviđa ta ideja? Pa, pošto je on neko ko stalno traži interesantne ljude i prati zanimljive događaje, pa i kroz emisije predstavlja ljudima, pa što si se ti sjetila da u svojoj emisiji predstaviš njega. Hvala. Baš lijepo što si naišla, jer da kažem gledalcima da kolege u Flashu toliko se lijepo druže, sam ja pomalo i ljubomorna,
uvijek posjećuju jedni druge, idu na te zabave, pomažu jedni drugima. Eto, pravi primjer za to si ti i Mio, pa možeš da kažeš kakvi ste vi kao kolege, odnosno kakav je Mio kao kolega. Pa Mio kao kolega, dobro, ja mogu da pričam o Miju ne samo kao kolegi, nego da više kao prijatelju. Pošto, evo, već koliko, 6 godina koliko ima od kad radimo zajedno. Pa evo, mi iz Flasha smo upućeni na tu, da kažem, saradnju non stop, budući da su u pitanju i smjene, onda praćenje tih nekih događaja, a Mio je neko ko će uvijek da izađe u susret kada su i zamjene u pitanju i tako da pomogne i da se dogovorimo nekad i oko toga kakva informacija da bude, kako da se, ne znam, skrati, da to ljudima koji slušaju bude jasnije. A o njemu samo da ne pričam kao o kolegi, već da kažem nešto kao prijatelju. To da je omiljen ovako među kolegama, o tome da je u stvari omiljen među kolegama govori činjenica što smo svi koji smo imali vremena i koji nismo bili spriječeni obavezama prisustvovali Mijovom polaganju zakletve u kasarni u Podgorici. Nije bio sa nama skoro nekih godinu dana, ali stalno smo bili u kontaktu, nismo ga zaboravili, ali nije zaboravio ni on nas. Eto. Tutti sogni miei, con le mani io li prenderei, sì, perché what is life without a thing to hold? Eto, završio si čitanje Flasha, novinarski dio posla je završen, sad je red na montažere i na realizatore. Da, sad predstoji realizacija, znači oni iz dokumentacije biraju te slike koje su adekvatne ovim vijestima i one nove sa međunarodne razmjene i tako se pokriva Flash i odmah posle toga emituje, tako da stižemo svaki put sa najnovijim informacijama i mislim da je upravo ta brzina i kratkoća Flasha najbolja neka njegova karakteristika, jer više ljudi nemaju strpljenja da prate te duge informativne emisije. I kako provodiš pauzu? Ideš u bife na jednu dobru kaficu? Pa znate kako, svi ovdje otprilike znaju da nedjeljom, ko radi nedjeljom naravno, da nedjeljom ne radi bife, tako da te pauze tada ne provodim u bifeu, a inače ih provodim, nego u jednoj drugoj montaži gdje se pregleda SX materijal, to je malo drugačiji sistem od ovoga SP, i tada obično pregledam materijal za montažu te nove emisije zapis, ako sam naravno to prije snimio, pišem te time kodove, tekstove, muziku odabiram koja će da ide i to. Hoćemo li to na licu mjesta da pogledamo i taj dio tvog posla, pored informative? Može, ja mislim da je to onako najdinamičniji dio posla. Znači, prelazimo u drugu montažu. Beta 5. Della vita, ma la vita poi dov'è? Yes, you know it's true. I just can't stop thinking of you. Questa notte che passa piano accanto a me, cerco di affrontarla, afferrarla. Ship at sea.